tunye doka ko an kabila sirali ke hijabula antunye bi folla hidula antunye antuma wakati refo anko dongore me minye courage kannan balma muso do ya anta direti kanwele ko dersu lu damina la ka tera ka dersu damina ye fen chaman famu ka sunnata me umadeli ka be hijabu kola an ka dersu la anye lahidu min tanka bo asrafe ubi seko ka hijabu don chogo fana do chogo mi barmo hijabu komi ni suratu nuru ambe ala delala kanyum alla samani kenayay men ni nyini kali jabi de ku bila sira hijabu delila nana minna nu farala nyogon ka ubeke musoma hijabu ye afolo droki mimbe doy kanna afo mi nyere ma hijabu afulana kunabiri asabana nyeda tugula ki nyeda tugu nyeda tugu ciden tile la ko fula tumbe ambunu hadisa fo niqabu wal burqa nin fula de tumbe muso tumbu nyeda tugu nay sabade ten ni nyewa nani na ga muso ka ga do tege la ka tege faro fana datugu duruna isem faraw ka datugu nin duru farla nyogon ka musolama de abar nin korde ko hijabu bonni hijabu nunu fana ambena saratu kuma o ka saratu fana ka folo la anko hijabu ye muinye qala ta'ala ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك دين يعرفنا فلا يؤذين hijabu yere ka hijabu yere doy kanna addelila fule qawluhu ta'ala min jalabibihinna wal jilbabu jamu jilbabun wa huwa as-sawbu alladhi yasturu jami'a al-badan jilbabu ye fini de fini minninya do abe fari kolo yoro be sutura ninte hijabu de laywa wo ummu atiya ka hadithan nana radiyallahu anha qalat umirna an nakhruja al-huyyad yawm al-idayn wa jawat al-qudur fayashhadina jama'at al-muslimina wa da'watuhum wa yatadina al-huyyad an musallahunna قالت امرأة يا رسول الله إهدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبها من جلبابها هجاب الدليل فلنا حديثا لكم انتو چايا أتيا سيبا موسو ديدو كو چيدة نيولو نياماريا سالين چينيني سالبا كو موسو بكبو كتا سالي كنكا هاري موسو منون بكالو بولا هاري موسو منون يبغو تغنو نولو تبو wakati be ulube sokono kasanke ukorodo sutura kama beka bo ukata salli keneka munu be kalo bola nu sera salliro la ulu kana do salli keneka ukajo kofe ube kasigi kerefelala me hera mimbe silamo ka hera mimbe kenenka nu silamo ka duawu okake unyana muso do ye chide nyinka ko eko muso beka bo muso do be se kasora anna hijabu tabulode hijabu tabolo bo ciden ko ni musomi salli ba fula min fulen ni nyaw dola kele ni beta bede katare ako hari ni hijabu te min bolo kana tate de ibalima muso doka hijabu shinga iki yere sutura ne katana e salli rola ni nana ibata dama don ko ko anye delata ni hadisala togo juma ni hadisa ya irana ala anna al mu'tadan inda nisa'i sahabatin allan taghruja al-mar'atu illa bijilbab ni hadisa ya yirana ko ja atun donen tumbe sheba muso bolo kala dala ko ja muso to be few yere ni hijabu tila munna muso e cide nyininka parce que dole mrelu bolo de muso te bo abada ni hijabu tila bo cide fule ka fo beka bo akoruna filani yorola parce que ulu bolo kala dala muso te bo few yere de ni hijabu tila ni hijabu della
iranna ولم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير جلباب أو تشيد ما جندي مسون نمكو كبو ni hijabu tila donc ni yahiranna ko hijabu wajibi dedo donc nambora hijabu la ma duru de fawiya fulanna kunna biri muso kunkolo kaddatu kunna biri kakila ودي لا جمعه قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن alakum musuku ka kunna biri uku da kunka kanu ka durke kan ku da tugunai kunna biri ka dai kunka ka jige ki ka durke kan da tugunai amba aishatu alaka je ka ba ma ko lamman najalati hajil ayatu akuntum min ayat jigna wali yadribuna bi khumurihinna la juyubihinna musuku ka kunna biru da ukunkoloka ka gosi ukunkoloka ku ka durke kan sutura nai akuntum min ayat jigna أخذن أعذرهن فسغغنها من قبل حواس فاقتمرن بها يسيب موسو فلي أقول ما من آيات جينا سيب موسو ما تاو تيفر hijabu tenne bolo cidon ko anka ewa kunna biru sanye kunna biru tenne bolo uyo fowa aku tara uyere ka fini mu be fini munun shiride ika fini min kunkol fini yoro min kajja muso tara sheba muso tara ulude tige ko kele nyogona kaka yere makunna biriye ukata few utara ukata few de fule kata fe krefela dollaje adugumala ute ku ka krefela dollaje laje ka do tige ko bola ku ke kunna biriye ku kumbiri noye e fule kare konna na sani ko muso minna ye konna jambali muso hijabu do atimbolo hijabu sanyeke bankande fule ni nyamene seba muso mogolla me ma nyina har uchefe uyere de taro har ni setu yede utaru ka fini yoro min kajja ka yoro dotti go la ko faranyo ka kumbiri noy donc ni nya iranna muso ka kumbe datugo abala ubatala abala ni nya fulay parce que munna nyu kelen nafu parce que do ba fure e wagga ko min fule ni nya ni be dante mesa wahabia ko de ni nya ka gado de kinye datuga be wahabia ko de tefwa o de atomba be de la kelen fo donc kunna biri tafule ni nye ale dalila wuye harisa sahale kono bon asalisan an-niqabu sabana nye datuna an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tantaqibu limar'atu al-muharrimatun wala talbasi al-qunfadayn wala talbasi al-qunfadayn hadisa sahale nan abdullah ibn umar hadisa ako ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ni yenna mutane almurai ube hijun ko nye datuna ikanodo ikana gan fula do ibolola ni nya hadisa sabatila salih bukhari muslim kono donc minye muso ka nye datugo ana abe ba ubate wala tantaqibu almar'atu wala tantaqibu limar'atu almuhrimatu musum min benamula akana ewa nyeda tuguna indo donc ni nya iranna ko seba muso kala de tundo ube nyeda tuguna de ke kunyeda utugo odi ato ciden ko ni muso minyen namuta e kana nyeda tuguna ya kini da sa tugo harisa nya iranna kun niqabu dalla li hadith ala anna an-niqaba kana ma'rufa fi an-nisha'i harisa nya iranna ko nyeda tuguna ko adonen tumbe muso bolo ka koro mais an ko nyeda tuguna mi Cheikh Salih Fawzani nyenen kara an jin Allah baka nyeda tuguna munun fulen ne nye akon nonun tede nonu itembe kenema inya yerebe kenema inu be ye kenema ni nyeda tuguna sugu tede nyeda tuguna min tumbe sebo tilela ni yo ke nyana nya kise fima inde be kenema atoshi teye fima ni min be nya kise ka wode be boni woye nye toteye ni gabu tunye nyinde folola mais si ça enya yere nyeda nyere bebe kenema foite ni ntenye datuna ede ni nyesira de kada tabarujuma kinye bo donc islamia sare nyeda tuna min fo ni ntede kura munun bambolote nonunte anyuma muso ikinye datugu sinyakero de kani kateme nonunka aha ni nyeda tuna tai rabi'an al-burqa yimunye
burugo e fende de nyeda tuna de ale fanaye minye ube chew akufula madobe ni wo bala ni mo mum ba fe kayere makse nu bado ha burugo yo nyogona de ale kufula made do me wo de be nye wo de bala ni ya sori kunkolo la dron nye wo doron de be bo burugo yo ode o fana muso tumbu nyeda tugno o fana ودي لا يموني أن عائشة رضي الله عنها قالت تلبس المهرمة ما شاءت إلا لبرقة المتوارد بالأصفر أما عائشة كل مسلم ني ناموتا كوي بفني شغل بدو فبرقة مي ني الأصفر ويري فصول ركاسا كدي garadero ube fini do aka garanna kasakari ako fonni burugu min donna o irisugu garala ikano do ina muto ninye hadisa saleye bo an fule kafu na muto ta nyeda tugu ni burugu ye ata nyeda tugu ni ewa nyeda tugu na me utumbu nyeda tugu chogo werela de aisha to amba istu ka hadisa donna na ola ako ulu tara ciden no fe ciden ka hiju laba konnu be alikaba lamunumunu ni cetu krefe unye ube kenema ni wali cew gerla ulula sadalatu ihdana min jilbabiha min arashiha ala wajhiha fayjaja wajina kasafunahu amba shi to ko kawluton namula ni te burgodo ni te nyeda tunado ni wali muso do gerna wali ce do gerna ulula dro ku uka hijabu ku ubo jignye da uka ku nyeda udatugu pew ko ni wali ce temena ulula uba korta ibi nyeda tuguni chogo werele ita tuguni burugude ita tuguni niqabude donc ni nyairana nunun tumbe dinala aqamisa duruna alqunfazani gafula delade be gafula fana de musuka gafula do itegela an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wala tantaqibu almar'atu almuhrimatu wala talbasu alqunfazaini ko ciden ko muson na yenna muta akana nyeda tuguna yisiri anyela donc akana gawu do fana ite gado ni namuta me ibi tege farawo ibu musobu udogo kuduka hijabu korwali cew kanuye me namu ni alumura ube hiju ite gado donc ni fana ya irana ga adonen tundo ga donen tumbe muso bolo ba donen tunte muso ka ga fana do o donen tumbe muso bolo ni fana yo irana donc nani ten ne nyeba abedde la sabatila muso be ni nani bedeke o ba fo hijabu duruna e munye she kadatu o de la e munye wali yadribuna bi arjulihinna li yulama ma yughfina min jinatihinna alakum muso akana ka shenke kadugu kolon tante puru masiri munum ba usenna ukanna bo wali cewname parce que folo kam muso uluka finu be fufu no fede sen fara uteye masiri min bi shewna teye muso ka fini be fufa no fede donc nu ewa masiri munum bu senna nu ado ba fa nu be teme wali cewla ukado masiri ba senna utemeto wali cewma ubu shenke kadugu kolon tante puru ewa masiri min ba senna kannabo cewuna do ko masiri ba senna ala ko kanake akwa kana shenke kadugu kolon ta puru masiri mun ba senna ona do parce que sen ndatulen tondo wodi ato tumami ciden ko cewuka ewa finika bila gelengala chamancela musulmata ko ako muso fana bu take togodi ako auka aka finu fufa yire nofe sibirinya kele muso ye ciden nyen ka uko nanyam ka finu fufa yire nofe sibirinya kele itamato nika fini dilola kabakurula uba dilola kala dola isen farabe bode ciden kan yurqina jira akoy wawu muso aya ka finu fufa yire nofe nyongonya kele sembe yola ha semfara te yola donc silamiya sariya yira semfara fana be sutura ni nye qur'an aya de donc don ke baw ya yira sa ni mo min ko netin ka fini fufu nofe o chogola sisa si sotido ko ni ye si sotido bashi tala me ci sotin kana ke komi ke si sotin kana ke si soti min ce kanyi fana ni cewba allaje donc ni ya yira na sisa nye ko munun fo mo kanu ke ko golentigiya ni wahabiya yaye ni mbebe qur'ana ni hadisa sahalunde da musuka hijabu do kafar kurbe sutura
della de bala musuka akuna birke della de bala musuka nyeda tugu della de bala musuka gamfula do della de bala musuka shisoti du hisosi fima isen faraka da sutura wali ce kana ye della de benin bela ni mafwa ni tenni nyewa ewa minye ewa muso hijabu min fule ninye asarati ambe mun fo o fanala ambe sarati damado fo aba haketo don ni fenyere bilakata muso hijabu min fule ne anyeni hijabu sugo min fule ne na be muso la sarati kononto forala babe surna sarati folo alla nyakuna thaqina an yakuna thaqina la yasifu amma tahtahu hijabu min bila akake hijabu girimaye na fegelente mimbe hijabu in corona be hijabu kake hijabu girimaye na fegelente mimba corona be ninte kelenyewa fulana an yakuna li hijabu satira li jami'i badani hijabu kake hijabu ye mimbe farikulo be de sutura farikulo be aka be sutura ninte fulaya sabana an yakuna fadifadan khayra dayiqa hijabu kake hijabu yurwalenye na serelente musora yi farikulo chogo be donendo hijabu kono ishiun kala halani fembe a donendo hijabu kono a korlen bila hijabu kanake waye akaka yurwalendo ninye sabanai nanina allan yakuna muzayyina yastadiya inzari rizali hijabu kanake hijabu masrilenye na be chewu kafuleli tire kana ima akanake hijabu masrilenye de na be chewu kafuleli tire kana ima ninye naniye duruna allan yakuna mutayyiba ika hijabu kanake nikasa dumambala e boto dugu kono ebe parafende ke ka hijabu la kado ayu hijabu toyede hijabu kanake nikasa dumambala ninye duruna woruna allan yakuna libasu suhura hijabu kanake yere bange hijabu ye komi abe uka konyo wula chogomi ani denkundi ni hijabu katanka hijabu nyogona nate ye mogola bolon kono kata masema ika hijabu nyogona te koy ika hijabu inkanyi koy ika hijabu sa jolila ika hijabu sa mininte hijabu yo hijabu kanake fini min nabira suhura akanake woye ninye worona wolon fulanna alla yusbihu libasul kafirati eka hijabu kanake komi kafir muso ka finu chogo ni hijabu min dilala komi kafir muso ka don finu do chogo le o hijabu fana tebe hijabu kanake wede akanake hijabu nabe kafir muso ka don finu ladege ninye joliye wolon fulanna de ninye wa shegina alla yusbihu libasa irdal nyode fois wala ika hijabu kanake fini mimbe cheu ka finu bonko nyonya hijabu kake komi che fini forokia hijabu forokia la mado ikanna komi che fini hijabu kanake wede akana cheu ka finu bonko nyonya ni nyejole na shegina konontona alla yakuna fihi taslibu wala taswir li jawati al arwahi ika hijabu kanake ni Quran desen kana ika hijabu la ube photo kana ika hijabu la minye ni ma fen photo e ni ma fen photo kana ika hijabu la donc hijabu ni sarati kononto de be hijabu la Sheikh Muhammad Sheikh Albani ka kitabu jilbabu li maratil muslima ni tarata sarati kononto de be hijabula ni sarati kononto ni o dafara mo min ka hijabula bora hijabu ben nin kanna ni sarati kononto madai ka hijabula iye fini koni do kabo me sariya ka hijabute bo nambora ro balmo doni ke bawo ye ko damado fo o be hijabu donila ko damado fana hijabu dombale bolla se moma oko al hijabun ifatu hijabu beke sabo kam muso tangare de la de benin bela ko komin konta ayoro la ni nyere fule kaka wati yere beta hijabu beke sabo be kam muso tangare al hijabu ta'atun ni muso ye hijabu do nya alabato de al hijabu sitru ni muso ye hijabu ye sutura de
الحجاب التقوى نمسو بحجاب دو دنيا لا يسيرنيا دي الحجاب إيمان نمسو حجاب دو لمن يدي كدورو أو التبرج مسوكا بو حجاب تيلا ifitina yoro ni kam masiru be kenema nifaq tabarruju nifaqu de muso lankulon ka boy hijabu lente fari be kenema masiru be kenema munafiqiya de do atabarruju fahisatu muso ka bo tabarrujula ko jugude do ko lankulo de do atabarrujun tahalukatun wa fadihatu muso ka boy fari sutura lente ka fitina yoro be kenema halaki de do ani maloya atabarruju sunnati iblisiyatu tabarruju muso kabo hijabu tikanna isutura lente iblisa katashira de do atabarruju mashiyatu lillahi wa lirasulihi muso kabo isutura lente ifitina yoro be kenema ibe chew fitina ala soso ciden soso donc ambe kuma datuguni minye ciden ko sallallahu alaihi wasallam muso ako sinfani min ummati sinfani min ummati min ahli an-nari na cogodo sinfani min ahli an-nari lamu arahuma irzalu ma hum shiyatu kazinabil baghar yadribuna biha an-nas wan nisa'u kashi'atun ariyatun ma'ilatun mumilatun urusuhunna kazinibatil buqt la yadkhuluna al-jannatan ولا يجدون ريحها إن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا في صحيح مسلم كيدن كم مغو غروب فلا بي عليك مانتو لا تاسما دونكو ديرو مي علمو يفولو دي ني كا كيدن كان نبي نيما يسبتانيه كيدن ني غروب فلا فو نونو مانا كيدن تيرلا ومانا شيبو تيرلا ومانا تابينو تيرلا اكو غروب فلا بي عليك مانتو لا تاسما دونكو بيرو جهنم دي مي نمو يفولو دي وتن تيرلا غروب فولو رجال ما هم شيات كذناب البغر يضربون بها الناس كيودي دو نبوسا بولو كومي موسيكو نوبه مغو تونيو كمغو بوغوناي مين امامنا النووي في شرح مسلم اكو ني مغو بوغولا كو اصحاب السلطه كو فينيتيغو يي بوليسي جاندرامو ميليتيريو منو be مغو بوغو فو كاسورا ما بوغو كونكي ني يا بوغو ني حكي دو يباسي تولا دي كباغو مغو لا كبوغو akera ewa fama de nyamra nae akera yire de ya kewa ako oye ulude fini tigu munumbe baga mugo la ku tonyo ku bugo funi ma bugo kunke akera yire de ya bugo ni yire akera fama de bilala ki ka bugo kunte ako ewa oye ulude fulana chiden ko onnishaw ani muso kashiyatu ifera bolen fulede fera bo chamande bu bolo ariyatu no lankolonde do mayilatun ujengelendo kabo ala taala mumilatun ubu balma musawro fana jengen unofe urusuhunna kasinbatil bugoti nuyu kunkolo ye kammi soro sudi togo dobu bolo ube ka kundigi togo dobu bele ku ka kunke bele baye komi nyame sugu dobe nyame ula bafo bugoti alede kabo nyame utoye ubu kunkolo ke komo jungo misoro siri togo ni yuye muso dobe sisa uba fo mina gorobone ni ya le ye folo be kunkolo folo de misoro be kumi jungo akubu ka kunkolo ke kumi jungo awa kunnunu fulede ni muso aku te do arjanna uti hari arjanna kasa surununa hadisa dola fona ko sankime duru tama na bi ni arjanna ke ibe arjanna kasa suru men ni muso nunun ta suru de ni muso nunun ta suru bon buno semira yima lo kashiyatu ariyatu anya hijabu sarati munun fosisa ako mogo doko kashiyatu ariyatu kore munye uya tafsir ko damado dira ko folo fini fulen bolode me uye fini kala kasurunya kafiri kala kasurunya parce que an ta kera akisu de contre cewu ka fini kabila alikabakuru chamancila ube akana alikabakuru la kana teme alikabakuru ka cewu ta fufura muso ta bilala alikabakuru chamancila kiden ko muso ta ka fufu subunya kele ako uko an seun be bode akwa ya fufu no fe nyongonya kele ako me cewu au ta ka ke gelengala chamancila na ma shewula akana alikabakuru la makana akana dalikabakuru ka kana jiga kuro me cewu ta fufura muso ta panna kontere ko dina beya
kurana be kontere lama de bambulo kurana sariya munum fo be kontere lama de be hadisa salenya har sariya munum be kontere lama de be silama jamana do doni jamana do sunna bima sunna bilamali ko be kontere la aw bolo ako do ko kashiyatu ariyatu be fini kala ka surunyatu farkuru sutura kashiyatu ariyatu do be fana fini fegelende do hijabu fule kanna me pare fini ni masiri be a farkolo nyaba belani hijabu sanfelay nyaba farkolo belani hijabu sanfelay kashiyatu ariyatu harisain koro yenninya harisain koro do fana kashiyatu ariyatu fini mbala de me akorole hijabu korole mbala nyabe fitina yoro bela hijabu nyabe sere nyabe fitina yere dola nko do yero ba fu yere ko ni ka hijabu benna ube ko ka hijabu yimina ni hijabu kera oyen ko akoro de nyaka temila mo kani doire ni o kera sare ko ina benna yimina o hijabu tunya hijabu korole ila inya be fitna yoro bela hijabu koro donc ko kashiyatu ariyatu asarahu yenununde imma ube fini surunya ube fini fegelendo ube fini korolendo donc antumbe doni min fo hijabu la o yenninde ambe ala deli ambalima musala ku deme mais bi alhamdulillah ambara tonanya fo togomi muso chama ni muso chama hammi bula siso kayelema muso chama anyo koloshi ko munum benama telefon munum benana misasi munum benama alhamdulillah muso chama mbake kayelema sisa kan ni sunna nyanyini kan ni manhaji salafu salih nyanyini ka tauhidi nyanyini donc ka hijabu nyanyini hari sisa muso dunu chebo nyogona itumbe fulankafu ya minna netunte nindo nyado sisa mborin ka dina kalama ibe bara minnate fuleli ni ewa kolonam filu ni fuleli udabila numu udabila nebi mfurusa uchama ndebe muso da sisa boru ka dina kalama de donc ambe ala dele haribi ala kanu deme ala kanu sabati muso munumbe hamini hijabu e kanyini kalike kuma kaka ya chogo nyuma fanye ambe ala dele ala kuluna nyuguna chaya jamana kono inshallah on ben ninjoya ni e wani wakati maseni nyin kalibe ni wakati serafana subhanakallahumma rabbuna bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik